King lagu ning Ipa, ampun ning Anak, ampun ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugut ning Dios at ing pamakyagong ni Banal Espiritu, manatili kekayungan. At keka antimurin. Mayapaabak po kekayungan. Mayapayabak po. Kumusta po kayong lahat? Mabuti po. Salamat po. Ako po ay si Father Edu. Ako po ay isang Somaskan. Ako po ay isang Indonesian. Kasama ko po ngayon ay si Among Frank. Pamuklat a panalangin, pamayanding kandila. O Diyos ng pag-asa, Emmanuel. Diyos busalmi, maniga po kepo na ibiyayo ing sala, kimbiyemi. So panyo kayong misadyak ing sarili mi, aldo king balang oras, para king panyatang ng Kristo. Manuknangan ka kay kami, sopan mo kayong mibiye para kay ka. King upaya ning banal ay Espiritu, tagkilan mo kami, ban ining kay kaming selebrasyon, ing kay kaming pamanyamba, ing kay kaming pamagsadya, king pangabait ning Gino, munye tula at kapuryan kay ka, ngeni manggaman, king alananga. Amen. Kaluguran kong kapatat, bangtang maging karapat-dapat, magmasusi kariting banal na misteryo, ganakantala sisiyan ding kasalanan tamu, at manyawat tamong kapatawaran, king mapamatawat at mapamakalulong Diyos. Makumpisal ko, Ama pamakalulu at kay kayo kapatad, ing may kasala kumbina, king pamisip pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap ak sukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapo ko, kang nuwa na Maryang kapilan mambirhen, karing sablangangel banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin yu ko, king Diyos aginuta mo. ing Diyos amayupayang tutu pakaluan na katamu, at king pangapatawat daring kasalanan tamu, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamu. O Diyos ning lugut at pakalulu, saupan mo keng tuki king alimbawa ng Maria, parating makasadyang tupat king kaburian mo. Kanitang tinggap ne ing mayap abalita, ay natat na ning anghel, matulan ng tinggap ing alang anggang mong anak, at kitmuan, king sala ning kekang espiritu, meging templo ne ning kekang amanu, mabibiye at mag-ari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Peparalayang pasibayong mensahe ing Ginoo kang ahas ngana. Adwan mo king Ginong ke kang Dios king dina na kang metong atanda. Malyaring manibatan niya iti king kalalaman na ning lugal daring mete o kaya king matas abanwa. King ulinanita nganang Isayas lahi ng David makirandam ko sa epa makagyo ke kayo inggisanan nyo la kapibabatan ding tao at patiwari ing Diyos gisanan nyo naman kapibabatan ing Ginoo mismo miyayang metong atanda para ke kayo ing metong akayanakan na babae milamnan niya mga nakyang metong alalaki ating maging lagyo na Emmanuel. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Paluban Ginoo, yaing arining ligaya. Paluban Ginoo, yaing arining
makimalinis a puso. Ay magimbut ka ring bagay alam kapakanan. Yaitang tanggap king bendisyon ning Ginoo. At tanggap pablas king Diyos sa kayang tala pagligtas. Makanyan labinding tao kaya magdulap. Magdulap king harapan mo, O Diyos ng ako. Aluban ye, Ginoo, yaing arining ligaya. 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 Parangalantaya ing mayap a balita. Meka keni susi ng David, ibuklat mo ring pasbol ning alangangga ng kayaryaning Diyos, ibulos ding bihag ning dalumdum. Ing ginumanatili ke kayo, At keka antimurin, pamamasaking mayap abalita akpang kang Sang Lukas. ligaya keka o Ginoo. Inyang kanamna ng bulan Elizabeth, tinubot ning Diyos ing Anghel Gabriel, karing Nazaret, ing metong karing balen ni Galilea. At inyang balita para king metong ababayeng,
makapangakong kasal king metong nga lalaking milagiwan Jose ay bating lahi ng aring David. Maria ing lagyu na ning babay, dinatangya keya ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing ginuatsu keka at pepanuanan na kang emunano. Tutuyang malingas-ngas aluk i Maria ulinaniting amanung sinabi ning anghel at isip-isipan nanung nanu ing kabaldugan na niti. Nga nakeya ning anghel, Maria, kami tatakutan, uling meging malam ya lup kekaing Diyos. Milamnam ka at ibait me ing metung anak alalaki at pamaligiwan meng Jesus. Maging marangal ya at mayaus yang anak ning kakatas-katasan a Diyos. Gabaneng ari ning ginung Diyos antimo i David a pipupunan na. Ya ing maging ari daring lahi ng Jacob king sablang panahon at ing kayarian na iya mapupus kapilan man. Nga nang sinabi Maria king anghel, makananong mapaliari iti kabang aku dalagaku, pekibat na ning anghel, datang ya keng ing Espiritu Santo, ang ingupaya ning Diyos lililungan ka. Uli na niti mayaus yang anak ning Diyos ing banal, amibait keka, laban may Elizabeth akamag-anak mo, sasabihan daring tao king ene manganak, dapot ngeni kanamnan na agiamang matuane, uli alang bage ae napapaliarian ning Diyos. Alipan ako ning ginu, nga nang Maria, marapasakan ako antimo ing sinabi mo, at likane ning anghel. Ing mayap ng balita ni kekatang kaligtasan. Kapurian kay kao Kristo. Magsiupo po tayo ang lahat. Okay. Mayapaawak po kay kayungan. Kumusta po kayong lahat? Pasensya na po kayo, no? Hindi ako gaanong marunong magkapampangan, kaya ang homily ko ay taglis lang. Pwede ba? Okay lang sa inyo? Baka magagalit ka sa akin mamaya. Baka hindi na ako makauwi mamaya, no? Dahil hindi ako magkapampangan. Salamat po ng marami. Sa ating ebanghelyo po ngayon, narinig po natin ang kwento tungkol sa pagtawag at pantinili ni Maria bilang ina ni Jesus, ang ating Mesiyas at ang ating tagapagligtas. Alam niyo mga nanay, mga tatay, mga kong kapatid, noong panahon ni Jesus, noong panahon ni Maria, lahat po yung mga babae, gusto nila po ay sila pinili ng Diyos upang sila maging ina ng Mesiyas. Kasi ito po ay isang honor, isang pribilehiyo para sa kanila, no? Kaya araw-araw yung mga babae nung panahon yan, nagdarasal sila sa Panginoon upang sila ay pinili ng Diyos parang maging ina ng Mesiyas. Pero ano po niyang nangyari? Pinili ng Diyos sa isang dalaga, napakasimpleng dalaga, napaka-humble ng dalaga ay si Maria. God chose the simple and the humble. Mary was chosen to be the mother of our Messiah, no? And then anong nangyari? Nung pinili si Maria bilang inang ni Jesus, inang ng ating tagapagligtas, nung alam ni Maria, si Maria hindi po siya maging maingay, no? Tahimik lamang. Napakakalma ni Maria. Siguro, kung nangyari yan sa ibang babae nung panahon yan, baka umiikot sila sa buong barangay, no? At nagsabi, oh, pinili ako ng Diyos, napakagaling ko. Pero si Maria hindi. Nung narinig niya yan, tahimik lang siya at sinabi niya palagi sa Panginoon, marapat sa kanaku ang timo ing sinabi mo. Yan ang tunay ng humility, no? At pagpakumbaba ni Maria. Kaya nga po mga nanay, mga tatay, ito rin po ang invitation po parang sa ating lahat. How to be humble, how to be simple in our day-to-day life, no? Despite of our achievements, despite the power we have, despite yung mga ating kayamanan,
dapat maging humble po tayo araw-araw katulad ni Mary. Why? Because God will always bless the humble and the simple people. Alam niyo, di ba? Bilang tao, kahit nangyari din sa akin yan minsan, kapag maging successful tayo, ang sabi natin sa ating sarili, oh, ang galing-galing ko, di ba? Or, when we help somebody, we can say, alam mo, Father, o alam niyo mga kapatid, naging successful yan dahil sa akin. Minsan, di ba, gano ang temptation natin bilang tao Diba? But no worries, sapagkat tao lamang tayo, no? But an invitation for us today, how can we, in our day-to-day life, be humble like Mary? Because God loves the simple and the humble people. May kwento po ako doon tungkol kung gaano yung pagiging humble po napaka-importante sa ating bahay. Sa Indonesia po, may isang pari, no? Nagmisa po siya sa isang bundok. Kasi yung sa amin, hindi katulad ito sa Pilipinas, yung mga simbahan, medyo malalapit lang, no? Sa amin, no? Kailangan po kami, makakyat ng bundok, and then, dumaan ka sa forest, saka habang ka magalakad papuntang sa simbahan, sa mga chapels, no? Pwede ka marinig yung mga ingay ng mga onggoy, o yung mga ibon, no? So talagang maganda talaga yung yung pinapuntahan mo. And itong pari naman, nung dumating siya sa simbahan, may isang nanay nakita sa kanya. Nung tumingin yung nanay sa kanya, umiyak yung nanay. Umiyak talaga siya. Sabi ng pari sa sarili niya, wow, ang galing po, no? Nung tumingin si nanay sa akin, bigla lang siya umiiyak. And then, nung nagproseso yung pari, no, galing sa harap hanggang sa altar, mas malakas pa yung iyak ng nanay. Can you hear my voice? Okay pa po, no? Salamat. Okay. Nung nakita na yung nanay, yung pari yan, nagprosesyon, umiyak yan. At mas malakas ang iyak niya. At nung naghumili yung pari, malakas din yung iyak ng nanay. Sabi ng pari sa sarili niya, ang galing-galing ko kasi umiiyak yung nanay. Siguro yung homily ko, no? Napakagwapo ko. Kaya umiyak si nanay. Kaya nga po sa bandang huli, nung tinapos ng misa, lumapit yung pari kay nanay at tinanong niya, Nay, bakit po kayo umiiyak kanina? Sabi ng nanay, Father, alam mo, nung nakita kita, yung presensya mo ay nagpaalala po sa akin yung kambing namin nawala 2 weeks ago. Kasi yung bigote tsaka balasbas niya ay katulad ng bigote at basbas mo. Kaya yung pari, instead of be grateful, umiyak siya. Hindi po sa akin yan, meron naman ako. Umiyak siya. Yan ang kayabangan po, no? Alam niyo, minsan, akala natin nagkaroon ng miracles o nagkaroon ng success ang ibang tao dahil sa atin. Hindi po, instrumento lamang tayo ng Panginoon. Each one of us is only an instrument. That is why, in our day-to-day life, let us not forget God. Sapagkat ang Diyos, palaging siya nasa atin. Sapagkat ang Diyos, palaging siya tumutulong po sa atin. Because God is always there to help us, but God can only help those who are humble and simple. Kaya nga po, let us ask God today to bless each one of us so that we can become like Mary, our hearts filled with humility, so that Jesus can also live in our hearts, can also live in our homes, can also live wherever we go to become His witnesses of love and His mercy. May God bless us all. Amen. Magsi tayo po ang lahat. Manalangin tamo King Diyos, ipatang atsubanwa, at mitubot kang Hesu Kristong anak, na ban maging galamin ning makataong pamilya, kapamilatang ning pamanago ng Maria, nga tamong manalangin, Ginu isadya ing balayan mo, king kekang panyatang. Ginu isadyaming balayan mo, king kekang panyatang.
Baning Santa Iglesia, paratinem parehong hipahayag Jesus, anting anak ning Diyos, at anting anak ng Maria, manalangin ta, King Ginoo. Ginoy sa jaming balayan mo, king kang panyatang. Baning yatu, salpantaya kang Kristo, ing anak ning Diyos, dapot kiglinet beyit ning Birhen Maria, manalangin ta, King Ginoo. Ginoy sa jaming balayan mo, king kang panyatang. Banding sa belang pamilya, matularen tanggapan ni Kristo, inganak ng Maria, kapamilataning pamananggap dang mitmong lugod, king balang anak abinyening Diyos, manalangin ta, King Ginoo. Ginoy sa jaming balayan mo, king kang panyatang. Ban itamungan, makapagsadyata mo para king pangabait ng Kristo, inganak ng Maria, kapamilataning pamananggap tamo kang Kristo, karing kaya katam puso, manalangin ta, King Ginoo. Ginoy sa jaming balayan mo, king kang panyatang. Para ka rin professional, antiding mekaniko, inhenyero, baning obrang daraptando ay aninag na digdaing obra ning miglalang. Mabiyasa lasanang midakik yung sarili da at magobrang mipnong kapakumbaban at iyampang daing balang pipagalanda hing ikasaplala ding tao at ding kilelangan. Panalangan tamo King Ginoo. Ginoy sa jaming balayan mo, king kang panyatang. Karing doktor at nurses, at ding sablang lilingap karing masakit, ban maging mamulalub king pamamanantabe ra karing sablang manandaman, at maging dala ning pamikayap ning Diyos at tatagkil karing sablang sakit ning kaya katamong kaladwa at katawan. Kanita, abalo daging kayantabe ray Kristong mibayit, ing dibinong talapakayap, ipanalangin tamo King Ginoo. Ginoy sa jaming balayan mo, king kang panyatang. Para ka rin sablang talaturo, manan na sanang mamutawi karela ing kaburyan, amas dakal la pa aso pang kayanakan. Ban mi ka masanting lang kinabukasan. Manan na sanang miyaslagan lang kabiasnan at kapibabatan karing karelang anak ka ubugan. Mayakit at panandaman, iba't karela ing tunay pamaglingap at lugod. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoy sa jaming balayan mo, king kang panyatang. Ding abogado at pulis, ang magtanggol karing madadakurak katuliran, pansakitan daring aliwa at paglokwando, mirilan lasanang sapat akabyasnan at kalakasan, bandalang lubusan asawpan, ring mangailangan king karelang proteksyon. Akit dasaning ulagara king lipunan ang marakal mangailangan, king karelang pamantabe at pamaglingap. Ipanalangin tamo King Ginoo. Ginoy sa jaming balayan mo, king kang panyatang. O Diyos ay pami, ating katuparan king malugut mong tangka, geva mo kaming galame, ning kekang pamilya, anong nu i Jesus kapatat mi, ya at i Maria, ya ing indumi. Gawan mo keng maganaka at papamitong galame antimo, ing alimbawa ri Jesus at Maria, itiaduan mi king kapamilatan ng Hesu Kristong Ginong mi. Amen.
Manalangin kayo kapatat, baning kekatamong daon matanggap ya arapining Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligay ning kayang lagyo, king kay katangkas sa plala ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pa ming miglalang, tanggapan me sa iting ayin adaraon mi, manano na sana ing Eukaristiyang, pakisuluan mi, idala na kami king biye alang angga, apag dulapan mi king kasalpantayanan at kapenenayan, ityaduan mi king kapamilatang ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ake kayo, At keka antemurin, iyat na yoring pusuyo, makayat na no aking ginu, pasalamatan taya ing ginu a Diyos tamu, iti karapat dapat at matulit. tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan dakang parati at numan karing noy pa Diyos king alang angga at lubos mayupaya kapapilatan ng Hesu Kristong ginumi. Pisyak daring sablang propeta ing kayang panyatang, delane ning indung birheng king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugut. Sidya ng Juan at talampaminyag ing kayang panyatang, at pepakilala ne karing tao na tao inyang dinatang ne, uli ning emunanong lugut na kekatamukit muan na katamong tula, ngeni pagsadyan taya pagmasusian ing misteryo ning kayang pangabayit. Kanita po tang datang ne, dasnan na katang masigasik, makabante at manalangin, kabang ning puso tamu maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita kambering sarang kororing anghel karing banwa, daralit mi ingke kang ligaya, lain makiabe alang tunang babiye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay ka pining banal o ipa ikaing panibatan ning sablang kabanalan. Ulinita pagpaparalan pumi, pabanalan mula sana, deting aing king espiritu mo, ban para kay kami malayari, lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yan midaon kusang lup king pamalaysat kamatayan, kinuha ne ing tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at biniyen ng karing disipulo na at ngana, tanggapan niya iti ikayungan at kanan ne itiya ing kanakong katawan amidaon para ke kayo.
Ginoo ko at Diyos ko. Makanian mo naman, kaibat ning apunan, kinuha ne ing kalis, pasibayo yang pepasalamat keka, at binye ne ing kalis karing keyang disipulo ngana, tanggapan ye iti ikayungan, at minum ko kaniti, itiya ing kalis ning kanakung daya, ing daya ning bayu at alang-angang tipan, ami bubu para kekayo, at para karing sablang tao, bangket mi patawaran laring kasalanan, daptang yu iti king pamigaganaka yu kanaku. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ening gaganakan mi o ipa ing kamatayan at ing pamanyubli ng mebiye ning anak mo, daraon miya ke kaiting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan, layon ning pasalamatan keka, ing papalarian mo, kaming matampang, talakat arapan mo, ampong sumuyo keka. Mapakumbaba mi naman pag-amu-amu, king ikamingan, sanang masulusulu king katawan ampong daya, ng Kristo tinupan na kaming anting medung ni Banala Espiritu. Ganakan me o ikpa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban miganapya king lugod, kambe ng Leo akya kaming Papa, Ati Florentino akya kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manianayang subling mi at ding sablang meyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhenin Duning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod na esposo, kaya bering apostol, at San Jeronimo Emiliani, San Agustin, at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panawun pupurian dakat padigayan, kapamilatan ng Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben na at kaya ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian da ka ampong parangalan, manggaman king alang-angga. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king ipa karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Kami
Ikabus mo kami o Gino karing sablang marok, malugot mong ipakalop ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ni kekang pakalulu, para tikeng mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kagaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong ke kami talapanggabus. Uling kay kayong kayarian at ting kayupayan at ting ligaya manggaman king alananga. O ginuming Hesu Kristo, as sinabi karing ke kang apostol, ing kapayapan lalakuan ku ke kayo, ing kapayapan ku babye ku ke kayo, emo sa babalik dan ding ke kaming kasalanan, nunelaban mo ing kasalpantayanan ning ke kang iglesia, at pamayapan me ampong bilugan, akpang king kaburian mo, ikang mabibiye at mag-aring manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ning Gino manatili sa kapilan man ke kayo. At keka antimorin. Ipakita ngeni ing mikakametong tamu kapayapaan. Niyo ing kordero ning Diyos, niyo ing milalako king kasalanan ning yatu, mapalat laring mayayaos king apunan ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat agkas may nga mano mo, kumayap na ako.
tangko po retang anggang professional, den pong anggang mag-birthday, den pong mag-wedding anniversary po. Makiabeta mo po kening altar. Deta pong anggang mag-birthday, den pong mag-wedding anniversary, ren pong anggang professional. Siklawod Tabo. Panalangin para king pamilya. Ginong Diyos, ikayo po ing panibataning lugod ning balang pamilya, king Banwa at Yatu. Ipa, lugod ka at biye. Kapamilataning kekong anak, i Hesu Kristo, ami bayit king kapamilataning meto nga baybay at king kapamilataning banal ay espiritu, asibol ning dibinong lunos. Ipagkalubyo po na ing balang pamilya, keti king Yatu, maging tunay ang santungan ning biye at lugod para king sunod-sunod alahi. Ipagkalubyo po na ing kekong grasya, yaing maging giya ning pamisip at kimot ding talasawang lalaki at babay, para king ikakayap ding karelang pamilya at ding ega-naganang pamilya, mabilog ayatu. Ipagkalubyo po, karing kayanakan, ing akit da king pamilya, ing solidong suporta, para king karelang makataong dignidad, at para king karelang panyulong, king katutuan at lugod. Ipagkalubyo po, king uli ning lugod, apepasari nangan ning sakramento ning kasal, yaing patutu na iti miyasikan niya karing sablang Canaan at kapag subukan, daralanan ding pamilya. King kapamilataning banal na pamilya ning Nazareth, at aguyod ni sanang mamunga ning Santa Iglesia, ing kayang misyon, karing pamilya, king mabilog ayatu. King kapamilata ng Kristong ginutamo nga, ing dalan, katutuan at biye, manggaman king alanganga. Amen. Banal na pamilya ning Nazareth, papagbanalan yu lapu ring sablang pamilya. Manalangin tamu. Oy pa ming malugot ning pisulu-sulu, muking banal mong dualang pakaluban mo sanang tunay kapayapaan, bilang papakinabang king gimpanan dang kapagmasusian, iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Loklok tapa mo po. Pasibayo po, magrasya nga bak po kaya kayungan. King lagyo na po ning bibilog, king konseho pastoral, ning kaya katamong parokya, ing matuang pisamban at ing kaya katamong kaluguran na kura paroko, Yapong Arnold. King kalimanang aldo ning simbambengi, pasalamatan tala po ding makatuki, ding mass in charge, ding CPC San Juan, pasalamatan tala naman po ding sector sa Migdaon, ngayon kapatay aldo ning simbambengi, ding miyayaluwang professional, king mabilog a parokya, kareng MROs, Amigdaon ngayon panimunan daring CWL at FMCCC at ding memariyo ning Barangay San Juan. King pamangadi karing pamilya, apanimunan na ning pamilya ng Sister Karen Isidro. Dakal pong salamat. Palakpakan talangan po. Pasalamatan tala naman po ding mig-sponsor king pamilya ning Nazaret, amenibat king Barangay San Jose, ing pamilya na pong pamilyada po rengyuto, talakadla po. Sula po. Palakpakan tala po. Dakal po salamat king dinakayo kay king parokya. Deti po, maragul lang karagdagan king pondo para king pamipagawa ning kay katamong conservation management plan. Manalo na sana iting oportunidad ang maging kayantabi ng San Jose at Maria king karailang pamaglakbe, mamungang mayap at dakalagrasya king kay kayong pamilya. Bukas po, kanam taning aldo, mikikita mo pong pasibayo kay tiking batuang pisamban, abe-abe tamo pong pasalamat, pumuri king kay katamong malugod na Diyos. Din kay katamo pong mass in charge, din pong CPC San Juan, din kay katamo pong sector sa Magoper, din ega na pong couple sa Talasawa kay Timabilog Parokya, pakiabisan tala po din kay kayong anak katalasawa, karen pong kay katamong katubale, kasiping bale, kakaluguran, abisan tala po para abe-abe talang panalangin kay tiking parokya. Ding MRO sa Magoper, ding greeters and collectors at Hermanidad de la Madre at ding Talasawa. Ding manimuna po king prayers for the family, panimuna niya po ning pamilya ng Sister Leilani Trinidad. Ing pamilya ning Nazaret sponsor, manibat king Barangay Santa Barbara, Ring Carlos family. Bukas po Aldo Domingo, in pong Pangumbirami, December 21, makasadya niya po yung pisamban. Tamo para karing renewal dring hanggang Talasawa. May ka-renewal langan po ding hanggang Talasawa king katamong parokya, agkatanda kayongan po bukas simba, mag-offer at mag-renew vows. Pamalita tayo po ini karing katamong siping bale, kakaluguran, at karing kapamilya tamo, ito kita langan po keti. Anti tamo mo pong kinasal pasibayo, uling magmarchala ring couple, keti king matuang pisamban, misulod damo pong maputing imalan para king renewal da po itamong Talasawa. Iti po metong yung special okasyon, pamikatagon itiking kay katamong parokya, bang pasibayo tamong patibayan, inyang mga kuta mo, inyang marap tamo king Diyos at king Santa Iglesia. King saop ning kay katamong malugod na Diyos, mas tumibe pa, king pamikakalugod, tetagan at katapatan bilang miyasawa. Asahan milangan po ring Talasawa bukas kay tiking kay katamong parokya. Usto pong etinuki sabihan nyo, matsuraya. Uling ing magren yung kasal, makalagu at makasanting. Amen po? Amen po? Ikaw po ata bisa bukas. Asahan ako po bukas na mag-renew tamo pong kasal. Para naman po king kakatamo pong programa, king Aguinaldo, king Matong Pisamban, Aguinaldo ning Matong Pisamban, kukutang da po nung nokarin lasaling ticket. Malyari na pong talakad din kakatamong PFC. Tsula po. Karela ako po pwedeng saling ticket. Tulim po atin pang available na tickets king parokya, king kakatamo pong rapol. Iti po midroya, king December 24. Ito pong Bayo Maitinis Amisa. May kabiyan na kang Aguinaldo, king Pisamban, at ing kapang chance sumambut, din regalo king parokya. Ing oras na po ning misa tamo king Maitinis, alas 8 ne po ning bengi. Ito nang pong Kapaskuan, December 25, alas 7 ne po ning abak. Katataulian po, pasalamatan tala ding bisita tamong pari. Apani mo nanda ding apeni mo nanda yung katamong Santa Misa, amenibat king sumaskan. Palakpakan tayo po yung Reverend Father Edu Jabar, CRC, yung katamong Mass Presider. Takal po salamat. At po yung ang kayang kayabe,
Reverend Father Francisco Cabrera, CRS. Palakpakan tayo po yaman. Among dakal pong salamat king pamipalalam king kaya kaming kasalpantayanan, kalupa na sanang Maria, ing maminto kami king plano at kaburyaning Diyos. Marapat sa kanakuan ti mo yung sinabi mo nga ng Maria. King kaya kaming pamanuli, bitbitan mi sana yung simpleng regalo, to live each day with humility and simplicity, following the example of Mary. For God chooses those who are humble and simple. Palakpakan tala pong Pasibayo, rin kaya katamo pong bisita. Pasibayo po, mikitigit tamong bukas, walang mag-absent, lalo na po karing talasawa. Ngayon po, pagrandaman tala po, ding seminarista king sumaskan, pagkaroling dakatamo po. Awasan ko po ngayon, rin kapatid damo king sumaskan seminary. Dito kayo sa harap. Ang mga seminarista po na ngayon ay kakanta ay mga international seminarians. Meron pong galing sa East Timor, sa Indonesia at Vietnam at Philippines. Aawitan po kayo ng mga kantang pamasko upang bilang tanda ng pasasalamat sa Panginoon at sa inyong lahat dahil sa walang sawa ninyong pagtulong sa amin. Kaya ito po sila ang Sumaskan Seminary Choir. Thank you po, Father Frank. Thank you, Father Edu. And of course, thank you po kay katamong Kura Paroko, Father Arnold po. We are the Sumaskan Seminarians and we want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Maraming salamat po para sa inyong pasensya, no? Patience. Thank you. Thank you po. So ako rin gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Halakad po. Inginu manatiliya ke kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ning Diyos amayo payang tutu, ing Ipa at ing Anak at ing Banal na Espiritu. Amen. Ing misamidaw ne umetana king kapayapan, makikapanaya king daratang aginu at makilugot parang tao. Salamat king Diyos.